Umakai sanolo resin rua ia município neng maketang estragos susi desastre natural nebe acontece durante semana kotuk ia fulang novembro ne. Hahuhu si lorong sanolo resin hat lorong ruanolo fulang novembro tina ne. Acontece desastre natural hanesang animbot no ahihan uma ia município nen nebe consegue estraga umakai sanolo resin rua. Informação nefosai husi Autoridade de Proteção Civil li husi conferência imprensa segunda-feira ne e edifício APC Kaikoli dele. Iha mos tipo desastre natural nebe acontece makanesan ia aihan uma iha nen no animbot estrago uma ia kain rua ia município Sira hanesan dili ermera liksa manatutu manufahi no vikeke. Turmai acompanha a declaração completa do chefe Gabinete de Relação Externa e Comunicação na APC, Anacleto Caetano. Aku si atau si itu orang semana itu, naga itu desastre memang acontece di Modaran Thomas, aku si dia katol itu orang dia acontece yang ministro ministro diri, termera, dikisah, manatutu, manufahi, novi keke. Tipo desastre ou tipo rua, animbot, no aihan dari ini. Total dados ia 12 civil da família memang afetada. Boni na descrição acontecimento ao atau bocor ia para município. Ia município ia posto na empresa. Minha suku Santa Cruz, dia 7 de dezembro, acontece a dari Umarua, dia 13 de novembro 2023. Ia município Almera, ia posto Almera, ia suku Talimuru, dia Nijaki, dia 15 de novembro 2023, acontece animbot no estrada dari Umaia. Aku tidak paling tuan bayar município dele. Itu buat ceritanya kata iramos ya tambah animbot aimun mana yang karet sewa mereka jadi ambil sampai darus umukai ada yang salah satu yang betul bahkan postu ya postu atulia ya suku manusia ada bawana ni di 15 Novembro 2023 acontece animbot no estrada kemudian mereka yang município bisa, dia posto di bisa vida, dia suku Leotola, ada Lepa, di 12 de novembro 2023, acontece aihan kemudian motor. Dia posto di bisa Vilamos, dia suku Dato, ada Turilelo, dia 16 de novembro 2023, acontece aihan kemudian Maiga. Dia posto Mobara, dia suku Batubo, ada Lepo, Kailiti, dia 9 de novembro 2023 acontece en el sur de Indonesia. Dia municipio Manduto, dia posto la Cluba, suku Sananay, aldea Pajarero, dia 14 de novembro 2023 acontece en el bosque nuestra comunidad Indonesia. Dia municipio Manfai, posto Same, dia suku de Sua, aldea Riaku, dia 13 de novembro 2023 acontece en el bosque nuestra comunidad Indonesia. Ya municipio Bikeke, ya posto Bikeke, suku Umaki, area Baraguna, di 15 de novembro 2023, acontece aihan kemudian Umaya. Lalu silakan aku kurang dari terbocor, ya semana ini lah ya bikin rumah, enak lah ya, beda dengan bagian jalan kita kira straum sekarang kedua, atau kita kompanya kerja orang tidak diubahnya, aimun ani yang mereka pribadi, dia ketua, dia suku Grimko, area Bangladesh. Agora, audian dia dia municipalmente, dados total dados nível município, tipo desastre ya Coelho, dia município ne. Atau informamos baik bocor kata durante kolega sila serviço Corpo Bombeiros kira masalah serviço lalu atas atuação amate ahai sebenarnya ahai nandai yang dia manfaat para kliu semana ini dia para kliu manfaat
Ni dia 11, dia 14, 16. Alexandra untuk boleh berkumpul sira alur intervenção no mata aikan. Boleh sira si berkumpul sira município sira durante fornecer B para comunidade sira vai são estados de negara kalau pedido. Reportagem Senhorinha Pereira Benigna Norris, Televisão Timor-Poste. Janela informação ba Emma Hoto. Atu tem informação atual dia Gliu, que tá halua. Hanehan botão subscribe, like, halo comentário, no faz botão ba media social Hoto.